Alright. Streaming again, Kita streaming ngebon dulu ya pagi-pagi ya. Tersiangan dikit baru Harvest Moon. Baru Final Fantasy kita tamatin. Udah final battle, coy. Let's go. Apakah besok hujan? Oh, besok hujan, coy. Dulu di dalam aja. But for some reason he's not doing. Wah, dikasih kuda ya. Namanya siapa, guys? Kuda. Si Aboy. Ya gak, boy? About him all that much. Just take care of him and look after his need. Most important, don't forget to talk to him every day. Good idea. I'll bring him to the stable too. Aduh, makin banyak ini nih yang harus kita kerjain. Duh, ajak ngobrol dulu guys, berarti guys. Ya lu situ aja. Tiba-tiba udah ada hatinya aja guys. Aku pengen nanamin rumput dah guys. Tiba-tiba bertelur gitu. Ini yang buat naruh ayamnya di sini kan guys. Oke. Itu dia boy. Pagi Sigit. Here we go. Kita punya ayam. Buat tambah-tambah penghasilan kakak. Penghasilan kakak aku. Gue pengennya mungut aja dah guys. Gak mau gue nanam-nanam. Tapi biar inilah. Maksudnya itu lobak buat tanam biar ada ininya loh. Kan ada ini ya. Ih, langsung hatinya dua si Heli, gila. Apa dari awal hatinya dua ya? Lupa gue. Di sini nggak ada inian guys. Ntar dulu. Nggak ada ya? Nggak mesti ini kan nanam sesuatu. Oh ya udah langsung tanam rumput aja nggak sih? Kan aku pemalas. Halo God. Iya langsung nanam rumput aja ya. Aku kan pemalas. Nggak usah itu nanam-nanam yang berbuah-buah. Aku kan anaknya ini banget. Apa namanya? Anaknya hewan banget gitu. Sorry to say. Gak ada lagi kan guys? Cukup lah ya. PS1 nggak? Ini kayak GBA.
S1 mah BTN, ini Friends of Mineral Town. Oh, penuh coy. Here we go again, come on baby. Aku ingin menjadi seperti yang kau pikir. Iya, gue lupa nyari cara cepat buka ini di emulator. Buka tas guys. Dah cukup kali ya. Nyiram tanaman dulu anjir. Anjay. Anjay. Tanaman cuma segini doang aja. Ntar gue tanamin rumput aja lah guys. Biar cepet, nggak usah ngurus-ngurus lagi. Kalau di sini mah nggak mesti ini kan. Hujan gak hilang kan, gue masih ke bawah ini loh. Harvest Moon yang itu apa? Yang di PSP. Duitku berapa sih? 1.000 ya guys. Bisa beli sapi nggak ya? Tapi harus beli alatnya dulu nyet. Eh, gak usah nambang lah ya, males nambang. Ntar jadi cepet kaya guys. Apa sih? Oi awas dong, gue mau beli. Lah, oh belinya di ini ya. Di Saibara, cowok. Lupa gue. Belinya di Saibara cuy. Udah lama kan gak main. Bukan gak main, udah lama gak bersentuh dengan BTN jadi lupa semua ya. Ada event loh. Iya, dia grogi diliatin ini ya, si Mary. How this? Thanks. Don't mention it. Alright, I'm going back to the library now. Come around anytime. I'll do that. I see you there. Bye now. Wah, libur nih. Very nice. Iya, tahu itu water. Smiling nonstop. Ini harus keluar dulu nih baru bisa ngobrol sama dia. Tutup nyet. Lah, cara beli. Apa sih? Tutup guys. Terus deh. Oh, sekarang terus deh. Sial, tutup. Beli bibit rumput ya kah? Aku juga. Hahaha. Aku juga. Nah, Eli nih.
Ah pasti ngasih ini lihat serangga. Don't get so mad sis, you don't want to get gray hair, do you? Hey, where are you going? It's always a good idea to have the doctor look at you. If you're feeling very tired, take care of yourself. By the way, do you realize there's someone hiding behind you? Don't get so mad, sis. Still is so much trouble. I'm sorry, he's a bother. Don't get so mad. All I did was show you a bug. Nggak, cewek kan takut sama serangga ya. Don't you know I hate bugs? So maybe you would like that one. Don't play game with me, Stu. You understand me, don't you, Jun? You're a boy like me. Aduh, ini apa ya, guys? Save state dulu dah, takut gue. Oh, udah. Kayaknya salah, guys. Biar dia naksir kita gimana ya? Ngapain gue siram, kocak? Sorry, Li. Ya Allah. Ini eventnya beda-beda ya, guys. Oh, males gue. Halo, Eli. Gila, gue kan mau ngobrol sama lu, Li. Gila, hati gue hancur, bro. Oh, ini kita belum ngobrol sama dia. Gue mau nanam rumput aja langsung, guys. Males nanam-nanam yang lain. Grass seed. Beli satu lah ya. Udah cukup, guys. Kita butuh yang namanya keranjang. Masih jam segini, guys. Ngobrol dulu kali ya. Kelewatan anjing. Ajak ngobrol aja ya. Gak usah dikasih, so asik aja SKSD. Ntar kalau mau deket-deket mah kita ini aja gak sih, guys? Kita tinggal
Kasih-kasih hadiah aja. Aduh, ini nanamnya yang mana ya? Nanam yang enak di mana, guys? Sini kali ya. Nanam sebiji-sebiji aja. Duit gue berapa? 1.300 lagi. Dapat strawberry, cok. Terus kita ganti menanam rumput. Salah pencet. Rumput kok ditanam sih? Iya kan, kalau kata gue sih langsung rumput aja, nggak usah nanam yang lain, ya nggak sih? Orang kagak ada parameter ya. Ya kan, menurut gue sih gitu ya. Mandi dulu, mandi dulu. Gue butuh ini sih guys, butuh upgrade kapak. Bisa beli ya guys. Jam 9 dah. Kapak tuh bisa, kayu tuh bisa beli kan? Tapi biar hemat sih beli kapak sih guys, upgrade kapak. Ntar kalau udah settle tuh udah gak seru tau menurut gua. Makanya ini nih gue mau mainnya jangan terlalu ngejar duit banget. Iya ya, nggak ada inian kan guys. Message window control tadi apa? Fast forward. Gitu. Ya tidur. Save dulu. Alright. Besok hujan nggak? Besok cerah boy. Ultror anjay. Banting dulu. Hujan nih. Gak usah nyiram. Lu ngapain di sini? Pas lu jangan keluar lo ya. Hujan. Tersakit anjir.
Kita udah dikasih bekal madu aja. Bisa makan dulu ya gak sih? Kalau kata gua. Gak usah direbus lah ya, males. Jual aja langsung. Dasar pemalas, Jun. Pokoknya harus punya keranjang dulu nih guys. Buat mulung. Kita jadi mulung simulator ya kan. Kalau pakai tas ribet menurut gua di sini tasnya. Ngebuka tasnya mencet start dulu aja. Si God ngapain sih ke gunung mulu ya? Here we go again, baby. I know you so well. Mungut simulator. Aku ingin mengut simulator. Pungut dulu simulatornya. Pungut simulator. Gak ada orang kan di sini. This no sunlight. Everything's better to say. Alright, kita bawa bunga 2 aja ya. 2 apa 3 guys? 2 aja dah. Harusnya gue bawa kapak ya guys. Buat ini. Ini kan siapa guys? Popuri kah? Pakai Karen, Karen mahal anjing. Sebenarnya Popuri mah suka rumput tau. Duit gue masih 1.300 sih anjing. Ngobrol dulu ya guys sih. Bercengkrama biar temenan sama dia. Do you need something? Aduh, upgrade ada pancingan dapetnya gimana guys? Jir 2.000 cok. Make a broad. Yang penting punya ini dulu gak sih? Yang penting punya ini dulu guys. Buat kuda soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 again. Satu lagi kasih Ellie aja ya gak sih? Gue ngincer Ellie guys. So Ellie lagi ya. Kemarin gue nikah sama siapa guys emang? BTN.
Gue belum kenalan malu pak. Aduh males dengernya. Skip lah. Everything barely to say. Ellie, what's going on in here, brother? I like you. Thanks doang tuh. Cipok kali dikit. Nggak ada. Cipok kali bang. Barely to say. Udah yuk kerja lagi yuk. Gue pengen cepet-cepet beli keranjang guys, biar bisa dibawa kemana-mana anjing. Jangan beli sapi dulu deh, kita beli keranjang dulu ya nyet. Tapi gue nggak mau nambang dulu guys. Penuh lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 again. Bekerja, bekerja, bekerja. Kita bekerja, bekerja, bekerja. Does not affect stamina. Does not affect stamina or fatigue. Dijual mah bisa kali bang. Habis ya. Sikat dulu gak sih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 again. Nah senangan lo. Apa nambang ya guys? Nambang aja deh sampai dapet ini ya. Dapet keranjang guys. Goceng anjing. Tapi bawa palu dulu nyet. Gue gak bawa palu pokoknya. Masih 3 banget ininya anjing. Wah gak usah nyiram dulu ya. Waktu kalau di beten sih bisa tumbuh guys, seingat gua. Kalau nggak di ini juga. Aduh, bang, kena ya? Ay, enggak deh, anjir, gua kira kena, tolol. Kalau kena sih parah juga anjing. Di sini nanemnya, sini nambangnya ini guys. Ada batu ya kemarin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 again. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bantai dulu gak sih? Masukin dulu. Kita bolak-balik ya. Salah lagi. Masukin. Ini batu apaan guys? It's cheap. Buangnya lah. Penuh ya. Kita bolak-balik ya. Keriset gak ya guys batunya? Kalau keriset sih enak ya. Gak usah bawa pacul aja.
Jangan di sini atuh. Aduh, 1.400 doang ya, murah banget itu anjing. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five again. Yuk. Kita beli keranjang. Goceng dulu, kita beli keranjang. Goceng dulu, kita beli keranjang. Oh iya, keriset ya, enak banget. Apa sih? Buanglah batu. Dah. Di sini nggak bakal ada emas ya. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five again. Come on man, here we go. Bekerja sampai malam. Habis itu foya-foya. Foya-foya. Ya gak sih? Foya-foya-foya. Aku ingin foya-foya, menikmati hidup ini. Ini kayak Palu duluan yang naik dah. Palu gue deh, lihat berapa persen. 40%. 72 sendiri aja. Yuk kita berkebun. Masukin uang. Masukin. Oke. Kita keluar bolak-balik untuk menjual ini. Mending ini ya, apa upgrade itu tuh nanti-nanti aja. Kalau menurut gue sih mendingan sekalian mitril nggak sih? Anjay. Kalau gue sih mending sekalian upgrade gitu menurut gue. Terlalu greedy sih jatuhnya. Cuma daripada lu bolak-balik. Di sini upgrade berapa hari ya? Kalau di BTN kan 3 hari ya, seingat gue. Gak apa-apa, kita yang penting udah punya penghasilan tetap ya, pakai inian ayam. Gak mesti mungut lagi gitu loh menurut gua. Ayo dong sampai beli keranjang dong. Buat beli keranjang nih. Capek dia. Lelah hati ini. One, two, three, four, five. Kelar jam 10-an ya. Kita teng-teng habis itu mandi tidur. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Ayam gua kenapa di jalanan sih? Gila, tas gue dipatok-patokin ayam ya. Biar apa? Biarin aja. One, two, three, four, five, one, two. Ini berarti ayam mentok 4 ya tadi ya? Apa 3 guys?
Soalnya pakannya kayak cuman dikit gitu loh. Buat tempat buat naruh pakannya. Iya gak sih? Oh, come on. Mulai batu nih gue liat-liat. Ah, cabut. One, two, three, four, five. Here we go again. Gue pengen ini loh. Kayak pengen nyelingin game yang gue mainin itu pakai game-game yang kayak gini nih guys. Jadi gak stres RPG-an mulu gitu. Kemarin kan gue Pokemonan mulu, pusing banget gue. Kayak RPG mulu gitu. Sekali lagi bisa nih. Gak perlu lama-lama main ini mah. Yang penting mah nge-refresh otak aja. Ah, pasti gak kena Jun. Kocak dah lu. Dah cabut silver semua nih tumben. Habis itu kita ini aja deh. Mandi. Habis itu turun. Kita udah balik berapa kali guys? Demi sebuah ini nih, keranjang. Kita mandi dulu pas jam 10 gak sih guys? Nah jam 10 keluar jam 11. Keluar. Sadar kan lu? Waktunya kita tidur. Gak usah disiram lagi guys ya. Males. Tanggalannya lihat dulu kakak. Lah gak ada ya, gak ada apa-apa sampai minggu depan coy. GBK, iya GBA. Save dulu sebelum memulai aktivitas. Tomorrow will be happy. Kita rawat dulu. Ini nggak mesti di ini kan guys. Dah. Mesti dikasih makan. Here we go. GBA aku cuma main Pokemon, Mega Man, BTN.
sama Hyperion. Oh gitu. Padahal banyak yang seru tau. Gak tau juga sih. Mega Man Battle Network juga seru tuh. Gue sempet mainin tapi belum tamat. Ntar gue kepikiran sih mau main itu guys, Mega Man Battle Network series. One, two, three, four, five. Gue males guys nyiramin ini, nggak usah kali ya. Bisa tumbuh nggak ya? Kalau beten seinget gue bisa tumbuh guys. Halo gods. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five again. Kita mainin seminggu ya kali ya guys. Jadi seminggu, sebulan 4 kali kan, anjay. Sampai minggu nih kita kan next stream seminggu lagi, gitu-gitu ya. Jadi 4 kali streaming udah sebulan tuh di sini. Iya gak sih? Logikanya sih begitu sih guys. Biar kayak real nyata gitu. Ibaratnya kerja di sini pulang Sabtu Minggu di rumah gitu. Enggak juga sih. One, two, three, four, five. Kenapa nggak mainin Star Citizen aja bang? Nggak, gue mainnya di HP. Ini biar ini sekalian nyari yang Harvest Moon OG tau gak lo, yang dulu-dulu banget gitu. Seru kayaknya. Yang kayak gini-gini nih. Ntar gue rencana juga mau main ini yang di NDS gitu-gitu. Katanya ada yang bagus guys di NDS. Tapi PS1 kan ada, udah pernah tapi udah tamat di sini di channel gue juga. Bosen guys, waktu itu gue sempet nyoba mainin lagi, bosen aja. Gak tahu ini kan beda aja nih. Terus yang Harvest Moon apa? Tale of Two Tone belum tamat gue. Keburu apa? Waktu itu gue ganti HP, sepannya jadi hilang aja. Terus kita ngapain lagi? Bercumbu dengan para wanita kah? Let's go gak sih? Nunggu duit cari dulu nih nyet, sumpah dah. Kismoy gua. Stick gue lompet dulu guys. Biar ngecas. Kok balik lagi? Lah. Lah stick gue error guys. Drifting anjing. Analog kah? Wah iya nih ya. Apa kenapa stick gue? Ngikutin gue jalan aja. Kayak harus ganti. Ini stick udah dari zaman tahun berapa ya? 2017 tahun berapa ini anjing? 2000. I have a feeling. Oh masih ada 16 kalem layak. Ada Rick coy, aja cover dulu lah. Rick suka telur. Marah-marah wae sih
Rik, nggak ada anta. Kerja guys. Halo. I have a feeling. Gue mau ngasih ke ini dulu sih. Rame nih gue liat-liat. Jegat dulu. I have a feeling. Wait, wali kota boy. Wait, banyak banget warga nih gue liat-liat. Berisik. Wih, rame nih. Wah, sekolah minggu nih. Eli libur ya? Wah, ada guys. Let's go Eli. I have a feeling. Thanks doang anjing. No matter what they say. Agent, I hope you're well. Well, udah kerja lah. I have a feeling that's a never ending. Na set me free. Would you be there? Would you be there? Oh, come on. Udah mau jam 5 anjing. Ngapa sih Aiman nyamperin gue mulu dah? Udah tinggalin aja guys. Gak mesti ada Z kan kita dapat duitnya. Mari kita bekerja lagi. Untuk beli ini ya, gue bakal stop nambang kalau udah dapet ini guys. Apa terus aja? Kalau udah kebeli keranjang sih. Ngapa tidur kocak? Cuma gue beli keranjang berarti. Apa sih Jun, lu mau kemana? Would you be there? Would you be there? I have a feeling. Udah penuh ya tas gua. Apa mending beli teh guys? Wah, ada event nih. Lah, kenapa di sini event ya? His way is to find a way to heal your mom. He's just trying to protect his family, you know? I guess you're right. We have to take care of things until he comes back, alright? Yeah, I know. Then stop getting so depressed. Let's head home. Alright, here we go. Udah jam berapa guys sekarang? Baru jam segitu. Ntar siangan aja ya FF-nya. Soalnya malam gue nggak bisa guys, mau prepare besok jalan.
I have a feeling. Duit gue berapa ya? 2.000 guys. Kismoy banget anjing. Cabut. I have a feeling. Apa beli tas dulu ya guys? 3.000. Beli tas dulu kali ya. Keranjang mantar aja. Jangan terlalu cepet kaya gak sih guys? Gue jadi kepikiran dah. Ntar kan rencana gue mau nyantai nih mainnya. Kalau gue beli keranjang jadi buru-buru banget. Pengen kaya kayaknya ya. Iya beli tas saya kali ya 3.000 guys kalau gak salah. Lusa baru bisa kebeli anjing. Wah habis tuh. Iya lusa baru bisa kebeli cok. Saturday. Berarti hari Senin baru bisa. Kan si Z kan dapat duit. Besok kan baru dapat duit dari Z kan. Iya beli tas saya dulu ya. Keranjang nggak usah guys. Nanti aja kalau udah benar-benar kaya. Kan ini mau main nyantai, bukan mau cepet kaya. Coba palu gue udah berapa guys? Butuh upgrade cok. Ntar aja lah. Nunggu sampai silver lah ya. Kita upgrade baru. I have a feeling that that's never ending. Oh come on. Dan boker lagi. Pas banget nih, udah hari terakhir. Kita udah sampai minggu di sini. Ini jatuhnya udah malam ya? Besok ayam gue bertelur gak? Bertelur netes gak sih guys? Pengen boker anjing. Apa ya? Pengen boker kalau pagi-pagi, kalau ngopi. I have a feeling there's a never ending. Dredek tek 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 tek. Na 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 set me free. Would you be there? Would you be there? Nah, itu dia. Udahan aja kali ya. Berak. Bautnya udah mau lepas nih bautnya. I have a feeling there's a never ending.
Duh, tapi oh ya udah dah, gue mau dah cabut. I have a feeling that's never ending. 11.30 dah. Here we go again. Ngapain gue kesini aja? Mau naruh lagi. Biasa muscle memory, bro. Oh, kita maininnya ini aja ya. Sunday sampai sampai tanggal 14, next stream sampai tanggal 14. Ntar 15 sampai 21 gitu-gitu. Ini berarti 1 2 3 4. Oh iya gitu dah. Ini nggak bisa next tanggalan nih, nyet. Alright. Ya, nah bertelur nih. Namanya siapa nih? Namanya Victor ya. Pikiran kotor. Ntar gue salah. Alright, segitu dulu aja ya streamingnya. Kita lanjut nanti di next stream main FF ya. Habis juran lah guys. Gue mau ke toko dulu bentar. Habis itu kita lanjut live. Makasih udah mampir ya. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.